Ni na udhochani umanyithie ni tawerastas kithuku anzomo na ke Sharon Ndinda ni wokwalula Uw'O kuanzia ya meko na Twambiisye kana munini wa gavana kauntini ya Masaku Engineer Francis Maliti ni waweta kyaloni cha kukitia kivila cha gavana kauntini isu na ena Uw'O kana akakikwata nikwithiwa ena utuika mwianiu uthukuma enenthi Masaku Maliti easya kana vata enenthi makamunenga cha Masaku atonye kuminiia milati na mawalan'yo ala eikiite we ena gavana Mutua ayikulia enenthi kusakua atongoi angi alama tonya uthukuma mwenenthi nesa maikwatinia onthe silikalini vala wa mweta mutongoi wa ODM Raila Odinga tawotonya uthinikia mathina ala mekumbilite enenthi kwa ivinda yasa boni mutesya ni wokuvingwa vilingi wa Uw'O na ilivoti ainena itinokomana na enenthi icio nisya kangundo Engineer Francis Maliti asekana we ena vinya mwianiu wa kukitia kivila cha Ungavana wa kaunti ya Masaku na utuika olokwatite nthini wa uthukumi muvitu ena wiki kana akakwata kivila cha Ungavana wa kaunti ya Masaku na kuendea na uthukuma mwenenthi wa Masaku nikenda Niendeesye maundu ala mekwatiwe gavana Mutua ni Munini yake nye Maliti niko tiari asiye tiari ni tiari kosa endeno watamu kana utongo iwa Masaku ta gavana matuku kenda mamwe wa nana maelewa nikenda maundu ala ndeti pangite no se Niendeesye na ndiki ya maundu angi meu Maliti niwendea na ukunia maleve ngwatanio ya Azimio la Umoja na kumukatha mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga Ailana na uteti wa munini wa Muzumbi William Ruto na kwasiengikana wenu tonya kwatiania na mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga nthini wa kutongoesya mwenenthi wa kaunti ya Masaku muyenda ulika kamini moti we na kamika ikata kaisyo kamutevo tiwo ni mwenda tuete baba kuu vala wasekana Raila nake ena utuika munene kutongoesya nthino ya Kenya nino yase mimi nimekuja hapa Kangundo siku ya leo na mara ya mwisho nilikuwa hapa sikuacha kama hii town iko na lami lakini mimi nimeangalia na nimeona iko hata na mataa wengi na mimi nikiangalia mimi naona hii town iko na wanawake warembo lakini nikitembea hapa nimeambiwa iko barabara kutoka hapa kuenda Mwala ambayo ina lami akuje kwangu mara moja nimpatie pesa aweke lami Mungu naambia baba ni vala wetho ikulia enenthi kwithwa metho na ngunu kusakua atongo ikiwathukanyo alama kwithwa maikwatia serikali ya kaunti ya Masaku kilelo ni cha kukitia kana utongo indu na valuka na mwenenthi kuendea na uvinyika muna mwandu bana imwithwa mwathela mundu MCA ni ukathukuma ngavana no ene kivila cha MP mwalaike ya MP mundu no yu kanania na mama kaya langi baya parliament yakwete nzaluko itaeta andu mendiowa andu mejao mendiowa baya wathibuko takitaigwa Professor Kong Uw'O wa kutomba unulona atwe Minister Muviani wa witina wimo wa mwi kaundini ya Masaku na ingi ukitia kivila cha mbunge cha Kangundo Dr. Ansend Kituku na kiula wasekana edhiwa enenthi makaza kwa watongo ime utonya ukwatia nianthini wa mundu kivathukanyo na undu mwolo kaete maendeleo isioni sia ukamba na muno va kaundini ya Masaku Adwini wa ma-MP na ma-MCA mwethukuma na atongo yonthe ni mbwani nathukuma na atongo yonthe atwete maendeleo ku atwete mali na mbaya mukambi nengwa ndaya nundu tukaisyo ni batongo manena aku lakini abika bata laendete u aikilia ki wenda ndizike zunguma kiaka na ichao turai mundu atonotete ambaye amukamba ngino naja kuna meza amane yuke ku ala mwenda ilubi mwendele luitwa kuma ilubi kwa Kangundo yule lwa muthungu byo Kenya umete headquarter ya Kenya tiwo kalelo katheke kakwe bidayo koloni ke mama ingi yakitaiko ilaka vilingi wa muvokuma va Kangundo kaundini ya Masaku nyenito waboni mutesya